Yo bazwe. Mon cher men pa e bono men. Ou konen se lafyèv tèt fè mal arimen kap krasè nèg nan mouman. Oh, e sa 2022 pote pou nou komitre ni men. An ko sa bo la ka watou? Hey, ba la red. Woy, boss, mbap bon manti men. La ka la e selman ka fè ifo la men. Maman, papa, frère, sè, tout couché. Oh, même voisinage men, on sel bagay men. Yo, mbap bon manti sa 2022 pote komitre n vwe men. Bon, mbap bon manti baz. Ya. Mbap bon manti baz, mbap sorti de yo la même non. Mbe, so konen, se pousse a men, e pousse a fè sa mon chè. Sa fè mzou mbap sorti a. Ya, e pousse a men, pousse a. Mbap fè un pala men, la ma prete baz. La ma prete di, an dekay ma prete la baz. A ou konen, sa kouz de la pli a ba jam tobe mon chè men. E sa fè sa men, e pa an non men. Mbe, ok, pa an problem non bou. Ya, na pala anko.